mbukelo khona ekhaya amanzi anamandla amanzi ayimpilo nokufuna amandla angastophi hamba emanzini uyenda amandla ukuthi sikufake kuphi ephomeni sikukhulekise sithandazise mbukelo khona ekhaya ungene ephomeni kuyabheka ukuthi isandla esikufaka emanzini isabani lo muntu okufakayo unenhlanhla na ukhulekile na une-connection na namanzi une-connection na nomnumzane wasemanzini but amandla mbukelo khona ekhaya fakale emanzini amandla la ngapheli lenze uze uyisole ngawo mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya nasendulo bephilwa ngamanzi abantu bangena ephomeni abantu abadala bakhuleka bathandaze kwehle umoya ngithi kuwe njengamanje ngakwenza egameni likaJesu Nkosi yamakhosi nawo mbukelo khona ekhaya ngibona la video Nkosi yamakhosi evele khona iphakama emzimbeni wakhe phakama esithunywa inhlanhla uveke yonke into evalekile nebhizinisi umshado umendo isonto yonke into umndeni wakubo ube nezivana kuphilwa neNkosi yamakhosi edabuze phakathi amen mbukelo khona ekhaya